Timor Leste resmi menghadirkan lembaga perbankan baru dengan nama Banco do Nosso Futuro (BNF) yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik José Ramos Horta, Perdana Menteri Keiralasan Gusmão, serta Gubernur Bank Sentral Timor Leste Helder Lopez di Komoro Dili 4 September 2025. Bank BNF didukung oleh dana investasi veteran dan dipimpin dengan pimpinan Bank BNF didukung oleh dana investasi veteran dengan pimpinan Dewan Pejuang Pembebasan Nasional sebesar $55 juta. Kehadiran bank tersebut dengan tujuan menyediakan layanan kredit dan keuangan guna mendukung pengembangan bisnis sekaligus memberi perhatian khusus pada kebutuhan bagi para pejuang pembebasan nasional. Pada upacara peluncuran tersebut, Presiden Republik José Ramos Horta secara resmi membuka rekening di Bank BNF, sementara itu Perdana Menteri juga meresmikan layanan ATM bank tersebut. Pada upacara peluncuran tersebut, Presiden Republik José Ramos Horta secara resmi membuka rekening di Bank BNF, sementara itu Perdana Menteri juga meresmikan layanan ATM. Saat ini, pembangunan kantor pusat bank sedang berlangsung di wilayah Colmeira Dili oleh perusahaan BTK dengan anggaran sebesar $5 juta. Nebe po apoio makas suporta veterano sira io hiloran bele oficializa banco veterano nian mas banco do nosso futuro. E agradecemos a Sua Excelência Governador Banco Central sempre mantém ligação, aproximação, comunicação permanente com o Conselho dos Combatentes da Liberação e critérios que neve mais Banco Central ami cumpre e o relógio e tabela hari tane banco do nosso futuro. Agradecemos para consultar Sira, para empresários Sira, para entidades nacionais e internacionais, nebe halo cooperação com o Conselho dos Combatentes da Liberação Nacional, hoje Loran vele harimos pancone poder responder à exigência veteranos iranianos. Travianara o orgulho, o contente. América está posicionando hoje e é evento importante iranês, estamos processo e difícil. Mas CCL o suporta ao seu governo e o Ministério Veterano de Nia, se consegue esta licença ao seu Banco Central. Amba a esta licença ao seu Banco Central, o de hari banco ida lá fácil. Mas se consegue retadoni. Abi husu para sira tau capital mínimo. Iha tui requisito nebe que leha tete sira folio idane tamba sira ihosa. Abi husu de sema tu zere banco idane tamba mi duvida veterano sira mazere bele lori banco ne va padala nebe que dalla Roma itala espia. Non è ami husu pergunta idane serdean Ami se lazere banco idane maibe ami se poba profissional sira mazere. Tambane maka sira responde a minha pergunta rodia e sira tau dunia ma timoruma profissional sira o dizere banco idane e sira se continua recruta spera kata kita buat sira profissional sira nebeke na veterano sira escolha ona di serviço e a BNF ta buat sira bele tau mata ma banco idane rodia Paina na Masira, puluh ini kita bawa sira promete betul. Sekretar do Estado, ko amne osa bele hari banco kala, bele hari universidade kala, bele hari hospital kala. Ita nunca bele halo buat tolo ka hata laida. Mas koko halo ida. Mas kita bawa sira de sacrifício, ko sira ne bela hori wana hoita, consegue conquista, vitória ida ne, mai hosi liderança sira ne bela capacidade, no hita hoto hamoto, ovo hamoto, bele decide no conquista. Central Tete, Governador Tete, Conselho Polia, veterano Sira, mensagem de o time na informação, e ele consegue tal capital, né, 50 milhões, tudo imediato cometimento, 55 milhões, tudo imediato cometimento,
Agora mira, ao lá espera que fantástico, parabéns, a boa volta aí. Prepara, 2. Rua Robalo. Rua Robalo. Rua Robalo. Prepara lá e conta que